Dumelang bahaetsho, dumelang ke a dumedisa hle. Bohle ke a dumedisa. Sanbonani. Ke Mr. B wa Charity Podcast, the founder and CEO of Charity Podcast. Guys, ke na le important message o ke kopang hore lo share le ba bang ba sa bonang video ena. Please share the message, share the video. Ke na le important message o ile reng ba o romelletse Charity Podcast. Re ngwalletse ke Nobesuthu Foundation. Ke foundation e thusang ka diaparo, ho fa batho ba hlokang diaparo, ba sokalang ka diaparo. Ke yona foundation e re thusitseng ka go thusa Khotso Chabalala wa ko Marikana M3. O atlisitseng ke Coach Ghana Morona re le ba Charity Podcast re mo thusa khono ya university. Nobesuthu e mo thusitse ka diaparo, ke yona na partner le rena hore re thuse Khotso Chabalala hore ya university. So Nobesuthu mo gare ga beke e re romelletse message hore ya kopa hore re spread the message ya hore ba re ba tlhoka batho ba tlhokang diaparo. So ke a o kopa wena o itseng hore hona le ba o ba bonang hore ke bana ba tlhoka diaparo, le ile hore ke ba bagolo khotsa ke ba banyane ba ile hore ba ira bo grade 1 grade 2 le ile hore ngwana le ba irang bo grade 8. As long ba tlhoka diaparo, wena o itse le lapa leo, ke kopa o share o romelle dinomoro tsa le lapa leo. Nobesuthu ya ba tlhoka hore rona re khona ba romella dinomoro tseo, bona ba tlotla semmuso ko le lapeng leo, ba tlo le bona, and then ba tla contactana le bona, then ba communicate hore bona bo kopana byang le batho bao. Is either bo ya ko bona or bo invite le lapa leo hore le tle ko bona ko foundation e leng ko teng. So foundation Nobesuthu Foundation branch e teng mo Marikana M3. So bona fela ba tlhoka contact ya lona, and then bona ba tla contactana le lona, and then la bona hore le kopana byang. So ge o itse le lapa le o bonang hore ho tlhoka ya thuso ka moteng, ke kopa o share message, ke kopa o ye personal if o na le nako. Ha o bona le lapa hore o na le bana ba ile reng diaparo tse Nobesuthu Foundation di tshwereng di ka ba tswela mosola, ke kopa o share dinomoro tsa hao, re romelle dinomoro tsa le lapa leo. Le ha ile wena e le hore wa itse hore ka mo le lapeng le o dulang mo ho lona, le o nna mo ho lona, ke a o kopa share dinomoro tsa hao mo Charity Podcast. Tsa dinomoro tsa rona re romelle WhatsApp, and then rona re fitise dinomoro tseo